أكترين الشش ولاتين عربي لهوليرين الجبوين كرنا كريارين داعش لدفري الكنايس اللي دمروها والصلبان والإيقونات اللي حطموها. زنجيرة درامايا ليلة السقوط أفكار بحث قناغة كتنا موصل الشنغال دست داعشتك تراجيديا وكارسات للشنغال روداي بشكاشير جفي دراماي بركتيا. أقوم بدور طبيبة إيزيدية. رولا من دوی کاری ده پزیشکه ایزدیه. جمالباته یک و دستی وید رزگار کرنا شنگاله ده هیا. کسایتیه که بهیزه حجولاتی خو چاندا خویا ایزدی که بریاوی امی بحثا کلتور و چاندا ایزدی بکن. كتشك إيزيديما نافي من نادية داعشتي جامد كوجيل بيش جافي من ناوی وی زنجیره درامایی جشوا کتنا موصل ده دست داعش دهاتیه جیان هزر و روی دن جرک خستنا داعش دیار دکه گرنگیا وی کاری ئەوە کۆ بەحسا قوناغەکە هەستیار دکە کۆ عێراق تێدا دەرباس بوو دەما مووسڵ کەتە دەستێ داعشێ ئەو قوناغ گەلێکی زەحمەت بوو بە تایبەت ji بۆ هەرێما کوردستانێک کۆ بخۆراگریل هەمبەر وێ ئێریشێ ڕاوەستیە لەوما ئەف کار گرینگە ji ber کۆوێ قوناغێ بەلگە دکە أنا بلعب قائد رولا من دوی کاری ده سرکرده‌کی داعشیه کسی که دست وی د کنترل کردن موصل ده هبو اف کار نه تنه بحثاوی شریدی که لی در باسی هندره چکدارن داعشش ده و دیار دکه که چاوا دجین چاوا حضر دکن و چاوا و چما خیانت دکن رولا سروک مسعود بارزانی و پیشمرگیان درو بروبونا رک خستنا داعشی بشک مازن یه درامایه كبريارة لدسبكا سالة 2022 ورا بيشكش كرن. هو دور صحفي يوثق. رولا من دوی کاری دا روزنامه‌وانه که بویرین رودایک دوکومنت که لی به رنگ کی سیر تولیوان بویران دبه. بنرینا من کاراکترین نکاره بحثا وان همو بویران بکه. دوی کو گله کار لسروان بویران بینه کرن. دیا گرینگ ابکو به رنگ کی راست ورا گوبگو هستن. بمحاولة حقيقية لبث رسالة إنسانية. از برولا افسرکی پشمرگراد بم ناوی شیرویا کوبخو کسایتیه که ایزیدیه بشی هری گرینگ دوی کاری دا اوکو افکار بحثا وان بن پیکرن کمکجی و کاری ساتان دکه کل شنگاله و نینوا رودایه لگور کمپانیا در هنر جوی زنجیره درامای را افکار مازنترین کار لسرکتنا داعشه لرجلات ناوین تی آماده کرن آرمان جاوی بلگه کرنا پیگ و جیانا لدوره خواراگری و سرکفتنا ولاتین هرما کردستان و عراق لدجی تروره حلبچه سعدون روداو هولیر